Ayisekho injabulo nakuletikhathi talamuhla. Nakulo Christmas nalo ncibilijana besihlangene kodwa sihlangene ngale minye imindeni. Emindenini kuyabulawana nalabo labasele inkosi nababasevana. Ngisuka ngifisa ungathi bemndeni bangakhuluma. Bemndeni abakhuluma. Ngale ngondle ngidophakamisa insika kubobaba. Ngale ngondle ngidophakamisa umsinga kubomake. Tinhlungu netinsiza kuphakame kubomake besilile. Ngoba makunje kulonga nacala kutokuba njani ke kulonile nalohlomile. Kungako ngithi bemndeni abakhuluma. Abakhuluma ngalokudzala nalokusha. Abakhuluma ngalokudzala losekudidena labasha. Itolo besithi lo mthenzi uhlaba usamile. Lamhla senuhlaba usamile usangefiki nasezingeni lekuhlabana. Liningi lale mithenzi esiyigobisa emandi. Vele ngesiswati ligotshwa lisemandi. Kepha nine nonenge kuligoba ngemona nenhlitiyo lembi. Nayigola lenyale tindlu saphuma emgodzini nakhohlwa ukuthi letilandzela ngemvati yabona. Nampavumula nona nathi umbi wandzawonye kanti konke lokhu benidliwa ngimona. Bemndeni abakhuluma. Abakhuluma ngalokudzala nalokusha. Abakhuluma ngalokudzala losekudidena labasha. Nangu wendlu encane sofundzile sosenyuvesi. Senithi sotenta lomkhulu kunani ngekukhandla kwakhe. Yebo noma cha ngiphendvuleni. Seniva ngathi nani kumela nondle kananitalanga yini beni bantwana. Seniva ngathi ningamkhahlela nembulala. Kepha vele naloyo lebangomkhulu kuye nambulala. Senifuna kuthatha naloku lokukhulu lokuncane lasele nawo. Beka inhlona lencane ke lona wabona nanigole isaphuma lele nkulu yangomkhulu wakhe. Noma ungambulala umdubule kepha lesakhe siphiwa ngeke usithathe. Bemndeni abakhuluma. Abakhulume ngalokudzala nalokusha. Abakhulume ngalokudzala losekudidena labasha. Ngale ngondle ngidophakamisa insika kubobaba. Ngale ngondle ngidophakamisa umsinga kubomake. Tinhlungu netinsiza kuphakame kubomake besililo. Ngoba mase kunje emthini lomandi kutokuba njani ke kulowomile. Ngoba mase kunje kulonga nacala kuyokuba njani ke kulowonile nalohlomile. Kungako ngithi bemndeni abakhuluma. Mavara le poet. Good day, ladies and gentlemen. I hope you've enjoyed watching this video. Please don't forget to subscribe. Also hit the notification bell so that you don't miss any of my new videos. Please do comment, like and share this video, and we'll meet on the next video.